twashizeho portail cyangwa poto ifasha abanyarwanda kwiyandikisha. Iyo portail ni www.rwandan community abroad.gov.rw. Nsubiremo ndabizwi ikinyarwanda cyanjye gikomeye cyane. Ni www.rwandan community abroad.gov.rw. Kwiyandikisha biroroshe, wenda tuzabasangiza n'aka video ku buryo babikora, ariko uriyandikisha, ambasade ikabyemeza, ukanasabiraho carte consulaire ikwerekana nk'umunyarwanda utuye mu mahanga. Iyo carte consulaire ni nayo yemeza ko officially nemewe na ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu ndimwo, ko ntuye muri icyo gihugu nk'umunyarwanda. Yego, ifasha kuri byinshi. Wenda sinavuga ko ako gapapuro ariko katuma uba umunyarwanda, uba uri umunyarwanda. Kuba utuye mu mahanga, uba utuye mu mahanga, ariko se ambasade yacu ikumenya gute? Igihe wabisabye bituma bakumenya, bamenya ko hari umunyarwanda utuye ahantu runaka. Bigira akamaro kanini nk'igihe habaye ibyago se akaba amakuba aho hantu, ambasade ishobora kukuboka mu buryo bworoshye. Igihe usabye service, ko twagiye dushira service turaza kubisubiramo, tuzitanga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Igihe tukuzi biroroha, bituma twihutisha service ko tuba tukuzi. Iyo carte consulaire rero igufasha gufungura konte ku Irembo, turaza kubisubiramo. Iyo carte consulaire ishobora kugufasha gufungura konte muri banke, turimo gukorana n'amabanke kugira ngo bidufashe. Iyo carte consulaire ishobora no gutuma wandikisha investment yawe cyangwa ishoramari yawe mu Rwanda nka diaspora. Bityo tukamenya neza, bikazadufasha kumenya neza uruhare rwa diaspora mu guteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Ni uruhare rukomeye, ni runini, ariko tugomba kubishyira mu mibare, ubwo iyo carte consulaire izabidufasha.